Hakamit jong Kawei tarik urempang araja arpusan kumbah kapor Kawei duna IA. Kawei katrok kaba 4 don your registration number kabalanya da wei buriu katba kadang temu banyat sa Shallang sa West Khasi Hills District. Maria Poi Hassan kilo kalalit ban Tynrah kansan ya Kawei pat katrok thli kaba don your registration number ML08B R Sao Kandai Sao. Kani kijing lek Tynrah kadai na karukamnya thurmur jong kate katrok kaba 4 don registration number bat kani kala penlong ya ka banhap hasharing riat jong kate kasurok. Layak jing tiap pagila dan saungot kibriu hakani katrok kapalan no syariat bat baro kila yap hasan. Uwei na kita saungot la itu kerteng kumu rahul puwen bat yaki laingot pat 4 yo jing itu hadu mentah. Ya kita baro South League met yap lara syariang do CHC hakabala pendap yaka postmortem bat yaka met yap rahul puwen la IT no syaki bahayeng bat yaki lai lipat kidang don sa ha CHC. Ya kani Jingjia Tynrah Trok la register mukaduma ha Shallang Police Station bat kajing toket kadang ya cakmat. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate yekamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam syed yaki. Balehi panai kita. Kadon kawe kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.